Talo falava o talafou mai le siufofongo le lau mua i Wellington e mole nei taeao aso se fulu a perila lua felua lima. Ua faalia le pulinga mo faailonga New Zealand ua una ia malosi le faonganga o le AI po le poto faafolinga o masini e makai suenga. Ewi o loolanga fo ini masalonga ewinga ile faonganga le tatau e tamaitia onga. Na saunoa sui o le NZQA i faipule o le komiti faapalemene o le Education and Workforce Select Committee mo lala tau ilo ilonga faale tausanga i le asolulu e lamatia le tūlanga le leo ngaluenga atamaitia e maka e faia onga po o internal assessment ona o le poto faafolinga o masini po o le artificial intelligence ma o le valu se fulupasene o maka o le NCEA i le tausanga taluai e mai ngaluenga i atamaiti po o internal assessment. Na ta ua le pule sili grant clincum o le masino me le tausanga nei mo le taimi mua o le a whaongai nai le poto whaafolinga o masini o le makanga o suenga mo ilo ilonga tusi mo le tausanga se fulu ma o le AI po le poto whaafolinga e whaia a atoa le makanga o pepa suenga. Ua mafua le whaaiunga o na sa whaia se whaataitainga na makai e masini i angaluenga tamaiti e to atolus fulu ono afe ma o le valu se fulu pasene e ioe e tutusalava ma le makaina e tangata soifua o suenga. Ua fautuaina le soifua maloloina New Zealand le whaamalolo ngaluenga mai le vaenga o lo maua mai ai le whaitau miliona o tupe mo le malo. O le vaenga leo lo sueina tupe mai loiloina aloa ia fale mai po o au sia tūlanga le lei mo le saunga le mua ngase fale mo tangata matutua o e ai mana o ngā whaapitoa mai si au nanga lautele ina ia mautinoa e au sia ia inga mo le saunga le mu. Wata ua le tusama le lua sefulutolo o ngaluenga o le avaea, mai se vaenga o lo ngā lulue malosi, e toi sa ili mai tupe o lo ova o na tutongi atu, sa ili ngai o inga pio i tupe, ma sue ma wha nia le tūlanga saunga le mu, o le tausinga o ngase fale mai, whaapea ai ma au nanga i whafo atu. Na lipotia e whase lau tolus fulua fe Tala, i le tausanga, na mawhaiona toi maua mai e suita i to atasi, o le avaenga po le HPIT, na whaalia le whailau tusi o le pisa a, po le asosia tangata whaingaluenga le malo Fleur Fitzsimons e le talawhea ngai le vaea o tangata ua maua lulunga o la toto mai ai i tofinga whaapitoa o lo o maua mai ai le tele o tupe mo le soifua maloloina lea o lo o whea ngai ma whaafita au li tau tupe. Na tula ile wha masinonga ile aso na nafi, se taule ali ana ia whaia se ai tālafu e silia male se lau a fe Tala, ai wha au ngā ile ingoa ma wha maumonga patino o se isi tangata, e ai le talitonunga o le Financial Crime Unit ale a ayo au kilani, na amata maile a whainga ile masino te sema ile tausanga taluai. Na ta ue Craig Bolton se sa tini sue sinia e ai le talitonunga o leo na wha au ngā e le taule ali ale laisene pepelo o se ave ta avale. Na ia mawai se tupe e se lau se fulu afe Tala mai nisi o fale o loa e whaatawai o loa e wha au ngā ai le elitise. Na mafuona a mata suenga ona oni mea whaingaluenga na ia o kaina e sinia male lua se fulu afe Tala. E tolu se fulu ono molianga o whaingatau wha se i tupe ua whaia e wha asanga i lea taule ale ma ole ato e tula i le wha masinonga whaitu ma loa au kilani i le aso wharaile. Ua tali umawhale tupe te tele pe ona whaailoa i le whaapau a lato pasene tului ono no ngā tupe o whale ina ua whaapau pasene tului a loa ia o tupe po ole OCR e lua se furu lima maka na whaapau ai le OCR po ole pasene tului al whale tupe whaaleo lea e fua i ai pasene tului a whale tupe ma whaala potpotonga tau tupe ua iai nei i le tolu tesima le lima pasene. O le manato lau whaito whao tupe, o le tūla ai mai o tūlanga whaale tonu o le tamau a ingai le lalulangi ona o tiute a Perestene Donald Trump o le United States e ono pa uai pasene tului na ilo le tūlanga e te tau ona iai. Na whailo le Kiwi Bank, ua pa u i le ono tesima le lima pasene la latou pasene tului ono no ngā tupe ia e fesuisuia ai e fua i le tūlanga o le maketi. E ono tesima le ono wha pasene le ASP, a e ono tesima le fitu wha pasene le Westpac. E lua se fulu basis points ua pa uai le pasene tului ono no ngā tupe ia e fesuisuia ai mo le ANZ i le ono tesima le ono iwa pasene. A e lua se fulu lima basis points ua pa uai pasene tului ono no ngā tupe ale PNZ e fesuisuia ai.
Ua iai le talitonunga o le whaatonusili o le whaala potopotonga o le New Zealand China Council o le awhaawa upea le tawa i le wao saina ma le United States se ia o lava inau ue le isi le ua o le tasi. O atu nuu umai e lua o maketi pito te tele ia a New Zealand e whaatau atu ia iana o loa ma e le tau mate o le awhianga iei fo ipisinisi New Zealand ma taimi whaingataa o le asolulu taimi New Zealand na whaamalosi ai nisi o la afonga po o tiuteo o loa awina atu le United States pe ona fola e Presidente Donald Trump e awhi ai le selauma le whapasene o tiute i o loa mai saina e lua sfurfai tu la ua tu ina atu e Trump i a saina e toe sui ai le whai unga ma toe whaafoi i o la tiute pe ona mali lia whaatasi i ai pe tai na tali saina o le awhi naulava se e o le unga o le manato o le au whaitoa whao le tamau a inga o le nei taua o le a awhi ai New Zealand e lata ele se $10 biliona Tala New Zealand le tau o loa New Zealand na whaatau atu i saina e o mai a te sema le lua whelua whaa. Whaatusa i le $1 biliona Tala o loa awina atu i le United States. E lua se 5 kilokalama le mamafa o fuala au whaasaina na maua e le ofisa o tiute i le pola so lua i totono ni ato i se whainga malanga mai Honolulu tau nui au kilani na ta ua i le ofisa o tiute e tusa ma le $10 miliona Tala New Zealand le tupe maua pe ana sao atu i tua ia fuala au whaasaina ma whaatau atu a e lua se 13 miliona Tala New Zealand le tau e whaatupea ia awhianga ma manu anga o le atu nuu mai ia fuala au whaasaina o se isi fo imata upu i le pola so lua na tau fia maloka ina ai e le ofisa o tiute se tau le ali ai 5 tau sanga le matua ona olona tau mawhai e au mai whaanana i tutono le atu nuu le tasi $10 kilokalama le mamafa o le methamphetamine na i tutono le su inga o lana atopau i se malanga i au kilani mai sini e tusa male o $5 miliona Tala New Zealand le tupe e maua pe ana sao fia i tua ia fuala au whaasaina. Ua au tau sanga au whao ngai se a inga la lato recipe po le kukanga o le pani ua lawi loa ai le Hale House Cafe i au kilani peitai ua nanati nei e sa ili se ingoa fau e sui ai ingoa pani ina ua au mai e se kamupani te le mai le United States sa lato la i New Zealand ua whaamalo sia le fale kofe ina ia sui le ingoa a lato pani mana whaalia le ilana Meredith i le teo New Zealand ua nau ina ia vaveo na sui le ingoa o a lato cinnamon buns. Ua lawi loa lava ala tau pani mai lava le 3 tau sanga ua tuanai ma sa filifilia foi i se tufanga whailongai au kilani. Ai ona o se kamupani te lei Amerika lea ua au mai la lato la lai New Zealand na ave atu la lato tusi e le mawhaiona o lato toe whaonga aina le ingoa o le cinnamon buns po o se isi lava ingoa e tau la lata i ai. Mai whaingata tele le avea ma pisinisi la ititi i totono New Zealand. Ai tele foi isi fale o loa ma fale kofe e whaonga aina lea ingoa peitai ua whaatutu lava le ngai o inga a lea kamupani ia i latou ona e maanai a tele a latou pani. Sao latou tāpena fo e whinau ma le kamupani Amerika peitai e whaitau wafe maafe le tau ma e latou te le ngā whatia ina le whinau ma se kamupani Amerika e whaitau miliona a latou tupe. E te tauona o atu le vai aso fou ua iaini ingoa e fili ai se ingoa e whaingoa ai a latou sena buns. E ono masina ua whaanofo wa'ai ai i lona ainga se tangata e ona se whale ainga i kalai estete ma whaasala e tutongi se tupe e tolus fulua whetala ona na ia aveina ni sai mini po o noodles ini tangata na o atu e tau sasami i le whale ainga ai oni sai mini sa whaatonuina e toe whaafoi e le ngatai lea na ia solia foi ai ainga ale office of malanga inga na tu lai St. Jean Lu o le e ona le whale ainga ia pani o le Samurai Bowl i le masinonga whaitu malo kalai estete le aso lua e tali i ona molianga na maua isu enga le tūlanga le saunga le mu o le iai o le siama o le Staphylococcus aureus bacteria i totonu o ia tau mafa
ma o iuni le luafe sefuluiva na whai ai ele New Zealand Food Safety se whaasilasilanga e toi whaafoi umatau mawhawha aisa o Samurai Bowl Ramen Meals peitai o le ngai o inga lu na ia te uia tau mawhai tutono fulisa o nisi o ia tau mawha sa na ona whaavaivai ma ave ile au whaingaluenga sa ave foi tangatai asia tui whale ainga ni miso soup mani a ano manufasi sa tatau ona toi whaafoi ona ole le saunga le mu. Na tusia Elon Musk I lunga o le X e whaapea o Peter Navarro le whawhautua fe whaatawa inga ia peresitene Donald Trump e moni lava e whaavalevalea. Saulua I whaalia Navarro o lo puipuia Musk ana ia lava mea tōtino lea e alai ona te I tiute. Sa lipotia le Washington Post na alu saa lava Musk e a Trump ina ia tau fia na tiute po o la fonga o lo o whaia I le lanolangi. Peitai na whaalia I le whale pae o le a whaawau pea lea fete na inga whaalawa I tele I le vaoni tangata se toa lua o lo ese o la manatu I fe whaatawa inga ma tiute o loa. O suinga Trump I tiute o loa ua pa uwaita o siia I maketi o fe whaatawa inga I le lanolangi. Ua maliu Dr. John Mayhew o se tasina avea mafoma ai ale oropeleki mo le lata I le lua se fulu tausanga. E maliu ua ono sfulu iwa ona tausanga. Na amatale so tanga o Mayhew I le lakapi a North Harbour I le awhiwa se lau valu lima. Na avea foi mafoma I ale iuni. Na avea o ia mafoma I ale oropeleki mai le awhiwa se lau valu e o mai I le luafe ma le faa. E se lau tolu tasi ta alonga whaitau lia na awai ai. Masilia ma le lua se lau ta alonga e awhiai ta amilo sanga o ipo le lanolangi e whaa. Na iei fo I le Warriors ina ua umalo na taimi I le oropeleki. O le tamata ano pito sili o na longolongo ama mo o mia ina ni fautuanga. Tau I le soifua malolo ina o Jonah Lomu le ana afia I le nephrotic syndrome I le awhiwa se lau iwa lima. Ma o Mayhew foi o se tasi mai le toa titi na I loa le ngase o Lomu mai lava I le amatanga. Na ave ai o ia mawoma mai ale ainga o Lomu e o lava I ona toi sauninga I le luafe se fulu lima. Tala fōwia mai le si wafongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.